Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Okey, kita tunggu lagi dalam 5 minit untuk peserta lain untuk masuk. Okey, insyaAllah. Okey, fotos yang mana belum ada nama tu boleh rename. Kalau boleh rename, kita rename nama masing-masing untuk kita record kehadiran juga. Alright, okay. Still waiting others to join us. Okay, Assalamualaikum and good morning. So, before we start, maybe we can wait a little bit for others to join us. Maybe if there are some problem and mungkin ada masalah untuk join, kita tunggulah dalam 1 minit lagi. Alright, before we start at 9. Okay, so kita tunggu sekejap.
Okay, alright. Ada juga yang mana yang belum masuk tu tak apa, kita akan start dulu. So kita akan mulakan dengan we will start our session, sharing session today. Uh, it is 1 hour session, okay? So wait, So before we start, good morning and assalamualaikum to all of you. Thank you for register for this sharing session, which is ergonomic start with you, awareness for a better daily life. Okay, so it's a pleasure for me to share this session with all of you, and thank you to Unimas Business School, which is UBS, and also the NTW, which is National Training Week, to organize this NTW 2025 and give me a peluang for this sharing session. Okay. Alright. So for those yang dah register, no worries. After this, I will give you a link for you to confirm your attendance for the record and also for your certificate. Unluckily, we don't have the CPD hours for those, but you can claim this as a training lah dalam sistem masing-masing ni. Okay. Alright. So thank you again and let me start. Okay. Awal pagi kita start kita punya sharing session. Okay. So economic starts with you, awareness for a better daily life. Okay, don't worry. You can apa nama santai-santai untuk dengar because I record this presentation and also I will share with all of you the presentation and also the video later on after the session end. Okay, alright. So salam and hello, salam perkenalan. My name is Muhammad Azrin Muhammad Said. Senior Lecturer from Jabatan Kejuruteraan Mekanikal and Pembuatan, Faculty of Engineering, Unimas. Okay. I also TTT Certified Trainer and not yet in progress to HRD Corp Accredited Trainer lah. Okay. Then I am a full member of Human Factor and Ergonomic Society of Malaysia, which is HFEM. Ni ada logo dia kat atas ni. Alright. And also I am graduate engineer of Board of Engineer BEM and also Institute of Engineer Malaysia. Okay, and I am professional technologist, which is under Lembaga Teknologis Malaysia or Malaysia Board of Technologies. That's why we have this TS. TS is a technologist bukan Tan Sri. Alright. So I am also under the lead auditor ISO 14001 2015, which is under CRIM Academy lah. But I never do the audit yet. Okay, so far, just I have the certified lead auditor for ISO 14001. Okay, all right. So you can scan or you can later on click to the my link tree for others information from me for about me lah. All right. Okay. So let we start. This is the course actually a sharing session. Okay, which is the course itself provide an overview of how simple ergonomic awareness ataupun kesedaran ergonomik and small daily adjustment at work. Okay, not only at work but we also focus maybe at home and anywhere that can reduce discomfort, improve posture and also enhance overall well-being. Okay. So the objective for this short webinar, which is the sharing session, is actually to understand ergonomic in daily life, identify common issues, and apply simple tips. Okay. So maybe before we going through saya rasa better kita berkenalan juga. Mungkin you all boleh chat ataupun boleh type dekat ruangan chat from daripada mana and ataupun daripada company ke, daripada Unimas ke, student ataupun dah bekerja dan sebagainya. Maybe you can write down your organization ataupun company. Okay, alright. So later in between nanti saya akan baca-baca jugalah your comment ataupun you punya apa nama introduction. Okay.
So next, actually kalau kita lihat untuk sharing session ni 1 hour dia taklah terlalu panjang dan dia adalah untuk awareness sahaja ataupun kesedaran sahaja. Okay, thank you Nurul from USM. Thank you for coming jauh daripada Penang. Datang ke session daripada di Unimas di Sarawak. Okay, thank you for coming Nurul. Okay, thank you. Maybe others boleh type your organisation ataupun daripada mana, okay. And later before we start, kita akan cuba ambil gambar jugalah after this. And then kita akan ambil gambar at the end of the session also, okay. So to record because the requirement from NTW to provide a certificate, we need that evidence, alright? Okay. Thank you Sean Felix, okay, from Unimas Hospital Pengajar. Wah, okay. I think Sean is one of my previous student. It's very congratulations Sean for becoming Unimas staff also. Oh, okay. I think Dr. Nurul Dr. Nurul from Health Campus USM in Kelantan. Thank you Dr. Nurul. And then who's else? Puan Kasina from Biro Pengaduan Awam. Saya rasa Puan Kasina macam saya kenal juga Rasanya dia kawan kepada Puan Aisyah sebenarnya. Okay, and then Mr. Kaviarasu from Alam Hijau Integrasi, IHT1 and ETP. Okay, Economic Trend Person. Very good. Iskandar from from Unimas, also master student. Yeah, Iskandar is also master engineering student, mechanical. Saya punya student juga saya rasa. Okay. Pauline from Tahoe DC, thank you Pauline. And also Nora Patricia from Working Industry Radioactive. Thank you for your comment and also your introduction. Okay. So siapa lagi yang nak letak boleh letak di ruangan chat from where then from your organisation, okay? Kita boleh sharing-sharing. Nanti kita mana-mana kita boleh tanya sama-sama This is sharing session kan untuk kita share apa kita punya knowledge dan apa yang kita boleh kongsikan bersama. Alright? So maybe at the beginning before I start my presentation, I would like to take a picture if all of you can open or switch on your camera. If cannot, it's okay. Just I want to screenshot as a requirement from the UBS and also NTW. Okay, I will stop first. Okay, and then I want to take a picture first. Okay, all right. And wait. If you're ready, you may open your camera first. All right. Thank you for. Okay. All right. All right. Okay. I give 10 seconds more for you to open or switch on your camera. Okay, if you're ready, don't forget to smile or say cheese or cheese. Okay, 3 or cheese. All right. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, jap. First page. All right. Second page. All right, second page. Ready? Don't forget to smile. 1, 2, 3. Okay, wait. Again. Ready? 1, 2, 3. Okay. Alright. Thank you. Thank you. Thank you untuk kita punya gambar. Right. Okay. Later I will share in the email and also in the group. Okay. Alright. Okay. Let me start. Layout. Alright. Okay. I share again my PowerPoint. Okay. Wait. Okay.
Alright, thank you for your participation and also your cooperation for taking a picture today. And then I hope that this session is a fruitful session, which is give you an overview ataupun kesedaran about the economic itself. Okay, I hope that this objective is achieved lah today to understand economy in daily life and identify common issues and apply simple tips. Okay, alright. So let's we go. So before we start also, we under Unimas Business School for this NTW, actually we supporting this SDG goal. Okay, actually there is a 17 SDG goals, which is I think you all know, semua tahu kan. But for this session, actually we do only look into three, which is the SDG 3, good health and well-being, and also SDG 8, decent work and economic growth, and also SDG 9, which is industry, innovation, and infrastructure. Okay. All right. Let me start a 1 hour session. Hopefully, okay, I can finish in 1 hour. And this is not lecture. Okay, it's a sharing session. So if you have any question, you can just post it in the chat room, or actually you can also open your mic and then you can say hi and then you can ask the question. Okay, it is a two-way communication. We hope that. So okay, let's restart this one. All right. Introduction to economics in daily life. Okay. So before that, saya akan cakap dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay. Saya akan mix lah. So introduction to economics itself, kita tahu this word actually come from Greek word, which is the ergon mean manusia ataupun kerja. Nomos mean kajian peraturan. So as a combination, we can get that is the law of works ataupun the science of work. So macam mana kita nak melihat ekonomi itu adalah bagaimana kita lihat pekerjaan ataupun sesuatu pekerjaan yang dilakukan tu what actually adakah dia memberi kesan ke tidak kepada manusia itu sendiri. Okay, so mungkin ada yang pernah dengar economics ataupun mungkin ada yang baru kan. Kalau yang baru mungkin boleh type 1 kan. Kalau yang dah pernah dengar mungkin boleh type 2 ataupun memang dia dah pernah berkecimpung macam ETP person ni, memang dia economic train person ni, memang dia dah berkecimpung lah dalam economics. But maybe for those yang baru, for those yang just know just nak tahu what is actually economics, mungkin boleh just type 1 lah kalau dekat chat tu. Alright. So we can see lah later. So economic itself macam mana kita nak sesuaikan keperluan. Okay, ramai juga yang dah pernah, ramai ada juga yang baru first time. Okay, thank you. Okay, Mr. Kavia Rasu rasanya my ETP person tadi kan. Okay, Syahid tadi industri NDT. Okay, good. Alright. Okay, ada yang baru, ada yang dah berkecimpung dalam economics. Okay. So for those yang baru, mungkin dia nak tahu kan. Bagi yang dah lama, mungkin dia nak refresh back the knowledge. Okay. So kalau kita lihat, it's not only that, it is kajian tentang hubungan antara pekerja dan persekitaran tempat kerja seperti aspek-aspek kejahteraan, peralatan dan keadaan kerja. This is daripada Kamus Dewan, edition keempat. Ataupun ekonomi itu sendiri daripada BCPE itu adalah bagaimana kita nak menyesuaikan keperluan kerja kepada keupayaan ataupun kebolehan manusia itu sendiri. Okay. Alright. So kalau kita tengok pada this one, this Venn diagram, kalau kita lihat this goal, economic ni adalah to fit the task to the person and it applies to all areas of life. Okay, kalau kita tengok dari segi kejuruteraan sendiri, kalau kita lihat kadang-kadang kita tengok kita ada task design. Okay, this is the set of task design. Kita ada 3 set. Set kedua which is machine and also human factor. And all this intersection ni di dalam tu adalah ergonomics. Where actually kita nak match the machine to the task, kita nak match machine to human, kita nak match task to human. So benda ni sebenarnya adalah kajian ataupun benda yang kita nak lihat. Okay, itulah sebenarnya ergonomic. Sebenarnya dari segi skop yang lebih luas. Okay, the big picture of ergonomic. Other than that,
there is also another economics design of system yang mana sama juga. Kalau kita lihat the human set ni dengan set of task and set of environment, the intersection itulah sebenarnya yang kita lihat pada HFE. Ataupun kalau kita tahu, that is human factor and ergonomics. That's why kita ada dekat Malaysia, just kita establish around 2000 something, siapa tak ingat, 13 or 14, 15 like that lah HFEM, Human Factor Ergonomics Malaysia. Dalam tu kita banyak sangat bidang. Okay, I one of the member but not the committee lah. So kalau kita tengok HFE ni, Human Factor Ergonomics ni sebenarnya merangkumi pelbagai aspek. Now sekarang ni, before kita ada juga ergonomic di tempat kerja, is not only physical, we do also the psychological. Okay, psikologi psikologi di tempat kerja, sebab mental workload tu juga adalah di bawah human factor. Okay. Alright, another ergonomic Venn diagram, kalau kita tengok the HFE intersection here, actually it come from the three factors, the major factor. The first one is actually the physical factor. Okay, kalau kita tengok the warna pink ni kan. And the blue one here adalah connective factor, which is berkait rapat dengan kita punya pemikiran ataupun mental kita. And another one, the third one here, actually the yellow one is organizational factor. Semalam saya join under HFEM, under kita ada psychological color brain untuk workplace psychological. So ada banyak lagi, kalau you pergi kat NTW tu, under HFEM tu ada macam-macam lagi kursus yang diorang tawarkan. Ada tentang driving, ada tentang tu semua kawan-kawan saya lah yang saya kenal so boleh try to join ada economics punya session dalam NTW tu ada SHPM. Okay, so kalau kita tengok dekat physical factor ni mostly related macam kepada human, anatomy, anthropometric data, biomechanics kan. Kalau cognitive ni dia lebih kepada perception, memory, reasoning, motor response. Dan kalau macam cognitive factor dengan organisation ni adalah kita tengok pada HCI lah, which is human computer interaction. Kalau human computer interaction ni banyak juga research dia, yang mana kita nak tengok macam mana kita interact dengan komputer. Nowadays kita pun tahu we do have that AI, artificial intelligence and so on, communications and teamworks. And then for organisation, kita ada participation. Kat sinilah timbul juga perasaan workload, lepas tu stress dan sebagainya kan, sebab the social technical system and also the environment. Okay, other than that, kalau kita tengok pada three domain economics ni, dia the physical tu actually kalau kita lihat dia berkait rapat mostly dengan posture kita lah. So banyak kajian, my research is more on that physical part lah, which is go that into posture and then repetitive movement, musculoskeletal injuries and so on Tapi kalau kita lihat pada kognitif, this kognitif kalau di UNIMAS kita ada fakulti sains kognitif FSKPM which is that one ada looking into more on mental workload, decision making, skill performance and work induced stress. This one actually interrelated and then also the organizationally is how actually the employer and employee working together. It's not only that, itu juga macam the environment of that organization, the workflow, the teamwork, the quality management and so on. Ni semua adalah the three domain of economic yang major yang memang kita tengok. Okay, saya letak reference dekat sini. You boleh nanti kalau you ada slide ni, you boleh untuk tengok. That is the paper looking into this three domains ni Okay, just introduction. Okay, kemudian juga kalau kita tengok this economy macam tadi, sama juga macam tadi. Okay, kalau physical tu mostly kita looking into how actually we want to reduce the discomfort, kita nak increase comfortness dan kita nak reduce the injury Kalau cognitive mostly on mental side lah, ataupun how the decision making itself. Okay, kalau organization lebih kepada how the works flow ataupun lebih kepada how macam mana kita menjadikan tempat kerja kita tu uh,
terbaik ataupun tempat kerja kita tu disukai ramai lah, maksudnya tidak ada pergaduhan antara staff dan sebagainya. Okay, work groups and teamwork lah. Okay, so this is also this saya dapat this picture from the economic in agriculture. So this is the Q1 paper, I think. So you can later you can look into this paper. Saya tak nak cerita more on paper because this is a sharing session, not a lecture kan. So under the IEA also kita boleh tengok lah this kind of economic ni memang focus on 3 domains ni lah, which is physical, cognitive and organizational. Okay, so far boleh kita boleh Ah, So kalau ada masalah, ada soalan boleh tanya. Okey, terima kasih Dr. Nurul. Refresh back. Saya mengajar kursus ekonomi. Okey. Oh, Dr. Nurul from USM tadi kan? Lecturer. Alright. Nanti Dr. Nurul pun boleh share juga sama-sama. Nanti at the end ataupun in between kalau ada nak share, boleh share Dr. Nurul. Okay. Thank you Dr. Nurul for participate also. And then economic area Venn diagram ni, kalau kita tengok, kita kembangkan lagi ada the International Economic Association kat sini. Kita tengok this Venn diagram ni, dia not only look into task, equipment, management system and environment tapi tengok apa benda yang dia buat. Okay, kalau kita tengok management system itself pun sama, lebih kepada organizational, top down policy, practice support good economics. Kalau task work process ni involve how tasks are designed ataupun execute. Ni kalau banyak kat company kalau company mostly manufacturing side macam manufacturing company, how actually the workflow to itself. So that's the thing lah, to improve the work process not only in the manufacturing side. Maybe kadang-kadang bagi mungkin ada yang pernah dekat kerja kilang dan sebagainya kan, dia tahu how actually kita nak reduce job procedure tu kan, dan macam mana kita nak reduce the workload dan juga repetitive task tu. Kita nak increase the efficiency of the kita nak menggunakan manusia untuk kerja-kerja ni kan. Not only dekat kilang ataupun manufacturing side, actually dekat mana-mana pun kita pun nak kita punya management ataupun work process betul Contoh kita tak nak banyak birokrasi dan sebagainya. Macam itulah. Okay. Equipment and facilities ni maksudnya lebih kepada workstation, machines, furniture. Ni kadang-kadang kita tengok benda yang simple dekat rumah kita, dekat office itself dan sebagainya. Benda-benda macam ni kita nak tengok whether the facility itself ergonomic ataupun tidak. Okay. Comfort ataupun tidak. Okay. Environment pula lebih kepada encompass lighting, temperature, noise, air quality and overall workspace condition. This is my research area, which is I'm looking into this environment factor. And environment factor play a major role in physical comfort and also mental focus, which is it focus into physicals and also cognitive side. Okay. So okay, kita tengok origin tadi, kita dah tengok development, so kita nak tengok juga apa applications kan. So dalam economics human factor ni, kalau daripada reference from Cromer et al. 2001 ni, dia cakap, dia bagi tahu bahawa this economic actually more on, kalau kita tengok application dia dalam biomekanik, work physiology, industrial hygiene, management, labor relation, mostly kita akan relate into industrial engineering lah. Okay, ataupun bioengineering, system engineering, it can also safety engineering, military engineering, computer aided engineering. Kalau military engineering ni kita ada, saya pernah mengajar master tu, the one is dia buat kereta tank dia buat kereta tank, how the human tu dia nak panjat kereta tank tu. So dia kena tahulah design the step to climb the kereta tank tu. So military ni sebenarnya banyak lagi dengan vibration dia, kalau dia pegang dia punya senapang dan sebagainya. Not only that noise lagi kalau buat bom dan sebagainya kan. Even though kita dah tahu sekarang the critical issue under perang ni kan, ada Iran dengan Israel dan sebagainya tu kan. So actually military engineering pun benda yang kita boleh tengok sebab dia related into human factors and also economics. Okay, computer aided. I thought economic doesn't apply for military. Oh, Mr. Kavya Rasu. Okay, ya sebenarnya kadang-kadang kita tak perasan actually economics and human factor ni dia punya bidang sangat luas. Okay,
So military tu sebenarnya banyak sangat benda yang kita nak lihat. So because one of my student dia buat a project case study untuk my subject on economics punya industri economics. So dia bawa satu because dia kerja dekat tempat buat kereta tank tu kan. So under ni lah Kementerian Pertahanan. So dia tunjuklah what is actually ergonomics yang kita boleh lihat. So banyaklah kereta tank tu pun nak panjat tu bukan senang So means banyak benda yang kita nak boleh study sebenarnya. So for those yang macam dekat UPNM tu dia boleh buat study on military sebenarnya. Okay. Alright. Okay, kenapa ergonomic matters? Kenapa pentingnya ergonomic ni kan? So actually, ergonomik ni penting sebab kita nak prevent discomfort and injury. Kita tak nak rasa sakit dekat badan kita ataupun kita tak nak injured. Ataupun kita balik daripada kerja kita sakit dan kemalangan contoh. So, kemudian kita nak improve focus and productivity. Kemudian kita nak enhance long-term health and good quality of life lah and well-being. So, dalam simple word tu kalau saya letak kat situ, kita letak ergonomics. Dia ada 4 factor yang kita memang nak fokus lah untuk improve the safety, reduce kita nak tengok pada safety safety ni kemalangan dan sebagainya kan. So sama ada dia bekerja kemudian dia selamat tak tempat kerja dia. Adakah keselamatan tu terjaga sehingga dia tidak accident. So kita tak nak any accident happen and incident that can lead to major injury ataupun fatality Kita nak juga lihat kepada health which is tempat kerja tu dia memberi kesihatan yang baik. It's not decreasing the health ataupun kita nak melihat bagaimana ergonomik ni dia tidak menyebabkan kesihatan kita terganggu. Contoh indoor air quality. Contoh lagi noise dan sebagainya kan ataupun the design of chair ataupun work desk ataupun workstation kita. Kita nak tengok pada health dan juga performance, macam mana kita nak increase our performance, productivity and focus bila kita buat kerja. Sebab nowadays due to FOMO fear out missing FOMO, fear out missing kan. Kita takut ketinggalan sehingga performance kita untuk bekerja pun kadang-kadang ataupun kita terlalu sangat melihat kepada social media ni kita punya performance pun boleh, fokus pun hilang dan sebagainya. Okay, productivity pun hilang. That is under the cognitive level workload ataupun ni sebagainya. Ya, fear of missing out. Betul. Terima kasih Puan Kamaliah. Alright. Okay. Alright, seterusnya comfort. Keselesaan. Kita nak increase the keselesaan, kita tak nak discomfort, terutamanya mostly under the WI kita panggil MSD musculoskeletal disorder. Benda ni banyak. Alright, okay. Nanti kita akan tengok sama-sama. Okay. Just short session kan. So where ergonomic applies. So macam Mr. Kavirasu tadi cakap dia pun tak sangka dekat military. Sebenarnya ergonomic ni applies anyway and also in our daily life. Sebab tu tajuk dia ergonomics ni kita nak tengok pada kehidupan kita seharian. Okay. Most of us, for those yang dah bekerja, memang dia kebanyakan masa dia from 8 to 5 is at office kan. So now kita boleh tengok, kita boleh analyse siapa yang dah ergonomic trained person ni, dia dah go through under era kan. Initial era ataupun advanced era, which is ergonomic risk assessment. So for those yang memang dah familiar, dia tahulah macam mana nak buat risk assessment. Tapi yang belum, yang baru nak tahu macam hari ni baru kenal ekonomi. So mungkin kadang-kadang kita tak perasan dekat office for those yang dah bekerja. Ataupun student dekat tempat belajar dia, dekat dewan kuliah dan sebagainya. Ataupun for those yang tak bekerja, suri rumah atau sebagainya, kita pun kadang-kadang kalau kita dah balik kerja pun kita tak tengok kan. Kat rumah pun kadang-kadang ada benda yang tak ergonomik dan sebagainya. Not only that, before going to office pun kita tengah driving. Driving pun kita applies the ergonomics principles sebenarnya. Sleeping pun sama. Kadang-kadang kita tidur ni pun, aduh, bangun-bangun tidur rasa sakit leher dan sebagainya. Actually, maybe the pillow is not ergonomics ataupun the bed itself, the mattress itself is not ergonomic enough for us.
And then another one tu using phone, because nowadays kita tahu because of the FOMO and ataupun because of the kita tengok the addicted into the social media tu sendiri, mostly not only adult ataupun orang dewasa yang tengok handphone. Kadang-kadang anak yang baru umur 2 years, even 1 years, baby pun kadang-kadang kita dah suapkan dia dengan handphone. Then it tend to apa nama, benda yang kita runsing adalah how in future benda-benda ni akan memberi kesan buruk kepada kita punya ni lah diri dari segi ergonomics. Okay, so kalau kita tengok kat gambar Raja ni, hazard ergonomic ni it can be under the roof ataupun outdoor, di luar. Okay, under the roof is more on office and home lah ataupun masa kita driving pun under the roof jugalah kereta kita So kita nak buat pastikan dalam rumah kita, office kita tu kita ada keselesaan, kesihatan, dan bila mana benda ni which is safety and also health tu kita ada kita punya akta. So akta 1994, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So ni for those yang memang bekerja, kita akan related into this under this act lah akta ni. Sebab kita tak nak this apa nama hazard ni, for this ergonomic hazard, dia akan menyebabkan kita akan mendapat musculoskeletal disorder, okay? Kesakitan tulang berangka macam tu. So kita nak tengok kat mana. Contoh dia kerja kilang. Okay. Kerja kilang potong ayam. Okay. Kalau kat sini kita tengok a different gender, different age. Kalau kat sini different height. So ada orang yang rendah, ada orang yang tinggi. So that's we need apa nama intervention, economic intervention untuk make sure that orang yang dekat sini tak rasa sakit untuk buat tu kan. Sama juga macam ni, kalau kita tengok dekat sini dia mengemas barang di dapur ataupun pantry dekat office. So make sure that the height is enough, good enough. That's why kalau kita dulu kita ada buat anthropometric data. The anthropometric data ni under NIOSH Kita ada buat di Unimas juga hari tu. All the student yang involved kita bagi ni lah sedikit gift. Which is kerjasama dengan NIOSH come to Sarawak untuk kita get all the information for anthropometric data. Now dah established dekat NIOSH punya website. So if you want to get the data for designing a shelf ataupun designing apa nama table ke apa semua, benda tu ada dekat NIOSH punya website. Okay. So you boleh tengok lah macam mana ketinggian yang semana yang sepatutnya, lebar meja yang sejauh mana yang kita boleh gunakan dan sebagainya. Okay. Alright. Kemudian apa lagi? While driving pun sama. Contoh while driving kita sometimes kita tend untuk membongkokkan diri kita kat depan. So kita not tend to land at the car seat kan. So benda tu macam sebenarnya kita kena tengok lah. Ataupun bekerja dekat F&B, menyusun tray makanan, menyusun barang dekat office, okay, repetitive works dekat kilang dan sebagainya. Mostly dekat office atau rumah kita menaip dan juga even though dekat apa nama barber ataupun menggunting pun kadang-kadang kita ni. Not only that, it goes untuk apa nama pada mostly banyak kajian pada doktor gigi lah doktor gigi, how the chairs itself ataupun macam mana doktor gigi nak buat apa nama operation gigi kan, sebab dia perlu berhadapan dengan patient macam tu kan. So kerusi doktor dan sebagainya, dentist Contoh banyak lagi yang lain. Okay. Kemudian kita nak tengok second issue, which is second kita punya content hari ni adalah common daily economic issues. Okay. So kita dah tahu tadi all the issues, all the daily economics yang kita boleh tengok dekat rumah, dekat office, dekat masa driving, dekat semasa kita guna handphone ataupun sleeping dan sebagainya. So kita dah tahu apa isu-isu dia. So from the issue actually it's come from the factor lah. Kenapa isu ekonomi ni wujud? Because ada faktor-faktor yang risk factor yang faktor risiko ekonomi yang ada. So actually kita boleh senaraikan 6 factor. Pertama is actually outward posture ataupun posisi yang salah. Second, kita ada repetitive motion ataupun berulang-berulang. Kemudian kita ada contact stress, tekanan serempat. Kemudian kita ada static position ataupun posisi statik. Kita ada force exertion, kita ada daya yang berlebihan dikenakan,
Dan last sekali kita ada environment factor, which is pencahayaan, suhu, noise dan sebagainya. Okay. So faktor ergonomik, kalau kita tengok macam tadi, faktor awkward posture kan, posture kerja yang tak betul, ataupun kita boleh tengok macam mana faktor lagi, reka bentuk perabot dan peralatan, kemudian pencahayaan yang sesuai, bunyi dan getaran, noise and vibration, dan juga susun atur tempat kerja yang efisien. Okay. This all the factor yang involved, kita boleh tengok dia akan mendatangkan kesan sakit ataupun tidak. So if kita lihat dekat rumah kita, we look into our office ataupun workstation kita, or anywhere that we deal of, kan, kita tengok is there any possibility kita rasa sakit dekat badan kita. Okay, let's say kalau kita rasa sakit dekat mana, so we need to kenal pasti. Sebab kita kat daily life ni, tak semestinya kita dekat rumah ataupun dekat office saja, kat mana-mana kan. Tengah kita menulis, kita rasa sakit contoh. Ataupun tengah kita tekan mouse, klik, 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 kita rasa tangan kita sakit. Ataupun kita rasa bangun pagi, leher kita sakit, tulang belakang kita sakit dan sebagainya. So kita boleh check bahagian mana yang sakit dan kenapa tempat tu sakit. Okay. That is the way kita nak analyze ataupun kita nak buat assessment, self-assessment lah. Kita buat self-assessment untuk diri kita sendiri. Okay. Kemudian, contoh kalau kita tengok pada awkward posture ataupun posisi yang salah. This is the main office. Contoh dekat the workers dekat office lah. Tengkuk dan bahu dia, dia akan rasa sakit dekat situ. Kemudian sokongan belakang yang lemah, dia punya kerusi dengan tempat dia punya support back dia ni tak ada. Kemudian tekanan pada pergelangan tangan. Kalau tengok dekat sini, dekat dia punya pergelangan tangan dan juga dekat dia punya siku lah. So this is contoh lah, example. So kita boleh buat self-assessment. Ini contoh untuk faktor common mistake yang kita tahu dekat office. So kadang-kadang kawan-kawan yang dalam seminar ni mungkin boleh tengok, mungkin sekarang ni kita tengah, ada yang mana tengah drive untuk pergi ke office, ada yang dah dekat office sekarang ni untuk mendengar di seminar kan. Adakah kita duduk dengan betul ataupun kita melihat this session ni dengan depan komputer dengan betul, ataupun kita rasa tiba-tiba rasa after 30 minit kita dah rasa sakit lah. Okay, so kita boleh buat self-assessment dulu. Kemudian kita ada tengok pada kerja berulang. So menjalankan kerja atau tugas yang berulang untuk beberapa jam menggunakan otot yang sama dan cara yang sama. Contoh repetition ni do until in everyday life. Ataupun kalau kita tengok ni, I cook until the food is done. Dia masak, dia chef lah. Contoh nak order kuih tiaw goreng cendawan ke, kuih tiaw goreng kerang ke, char kway teow ke kan. Dia masak je kan. Without any apa nama, benda yang berulang-ulang lah. Okay. Ataupun orang yang banker ataupun accountant, so dia key in all the data tu menggunakan tangan bekerja daripada pagi sampai ke petang. Alright. Banyak lagi, kadang-kadang mungkin dekat rumah dan sebagainya kita boleh buat assessment. Ni kerja-kerja yang berulang. Contoh faktor tadi, tekanan setempat, bahagian badan bersentuhan dengan permukaan tajam dan keras, menyebabkan kemudaratan pada tisu dalaman, internal tissue, and also menghalang peredaran darah. That's why sometimes kita guna mouse, kadang-kadang kita rasa sakit. Kat situ dia ada, kita panggil carpal tunnel syndrome, CTS. Dan dia lead to untuk kita rasa kebas dan sebagainya. Okay. Kalau posisi statik pula, contoh kita berhadapan dengan laptop ataupun tempat kita yang kita duduk tu, kita duduk terlalu lama. So contoh kita even driving pun terlalu lama pun boleh menyebabkan rasa sakit, low back pain, ataupun kita rasa tend untuk mengantuk. Okay? Sebab kita berada dalam keadaan yang statik tu terlalu lama. Sama juga contoh kat lab, for those yang kerja dekat lab ataupun kerja yang student dan sebagainya, tiada pergerakan menggerakkan peredaran darah yang menyebabkan ketegangan otot. Contoh macam dia membongkok sehingga kan terlalu lama untuk look into the microscope tu kan. Okay. Alright. So dalam seminar ni pun, kalau you rasa you dah tak selesa, you can boleh bangun buat stretching dan meregangkan badan masing-masing. Sebab kita tak nak masa dengar seminar ergonomik pun, kita pun dalam keadaan kita tidak ergonomik. Okay? Alright, so kemudian faktor lain, daya berlebihan, bebanan mekanikal yang tinggi terhadap otot, ligamen, tendon dan penyambung. Kemudian boleh mengakibatkan letih dan kerosakan fizikal.
sama ada kecederaan akut ataupun kronik jangka masa panjang. So lebih banyak daya berlebihan akan lebih banyak daya digunakan. So lebih tinggi dia punya risiko MSD. MSD adalah musculoskeletal disorder. Okay? Penyakit otot berangka dalam bahasa Melayu. Okay. Contoh daya berlebihan ni, contoh the workers yang kerja dekat kilang ataupun apa nama workers yang dekat maintenance service maintenance punya sektor contoh kedai tayar, logistik itself, logistik sekarang pun dengan kita tengok banyaknya orang membeli online. Okay, actually kalau kita punya sistem tu tak ada ASRS, Automated Storage Retrieving System tu, memang agak ni lah agak sakit lah for those the workers yang logistik lah. So dulu saya ada student pun kita buat analysis on worker punya logistik So kita nak tengok actually dia punya tulang belakang lah ataupun dia punya low back pain. So banyak benda juga, benda-benda macam ni sebenarnya it tend to, dia mungkin sebenarnya sakit ataupun tidak rasa tidak selesa tu mungkin tak rasa sekarang, tapi dia rasa mungkin in 1-2 years in future. Okay, that's why we need to prevent ataupun kita kena cuba untuk elakkan. Alright, so kalau kita tahu ergonomik tu penting, sebab ergonomik ni dia relate to human human. So kita sebenarnya nak jaga badan kita kan, supaya badan kita tak sakit. So that's why not only the product is self ergonomic, tapi how we work tu apa nama kita bekerja tu kita pun kena jaga untuk kita tidak menghadapi masalah in future. Alright. Kemudian seterusnya faktor persekitaran, contoh keadaan pencahayaan, kurang cahaya, so kita akan tend untuk lebih membongkok untuk membaca ataupun kalau kita tengok dekat office kita malap je lampu, so sebenarnya it can increase the stress on our eyes and also our neck. Okay. So maknanya office, for those yang kat office memang kena make sure that apa nama ada pencahayaan yang cukup lah Kalau tak kena panggil maintenance untuk baiki. Kemudian kebisingan, bunyi bising yang kuat yang mengganggu individu. So kadang-kadang kita ada buat maintenance works dekat luar kat office tu. Kadang-kadang kita ada ni kan. To make sure that all the apa nama mostly dekat construction worker lah yang macam kita sekarang dekat Sarawak ni kita ada nak buat ART dan sebagainya kan, kita make sure adakah benda tu memberi faktor apa nama kita panggil sebagai external factor untuk noise tu kan itself. So kita tengoklah boleh mengganggu ataupun tidak. So faktor persekitaran ni actually dalam rumah kita boleh tengok human kita ni sebagai human kita akan expose kepada dampness, kita tengok pada cleanness, cleaning, air condition, kita akan ada apa nama formaldehyde, kita ada ventilation juga, kita macam mostly indoor air quality lah dekat rumah. Kita ada juga kadang-kadang apa nama kulat-kulat yang ada, benda-benda tu sebenarnya mengganggu juga kita punya respiratory kita punya pernafasan. That's why ada permasalahan pernafasan tu kadang-kadang datang daripada kita punya faktor persekitaran. Bukan sekadar apa nama pernafasan, tapi kadang-kadang kegatalan. Kulit kita gatal sometimes macam saya sendiri pun saya agak sensitif to apa nama tempat-tempat kotor so kadang-kadang bila kita punya rumah tu tak ni bersih pun dia boleh menyebabkan rasa gatal pada badan. Okay, kalau tempat kerja, this is the factor lah factor yang mungkin perlu kita lihat adalah lighting, air pollution, ventilation, thermal comfort and acoustic. This is my research itself lah. Kita nak tengok pada indoor air quality, indoor apa environmental quality tu So ni contoh lagi keadaan dalam pejabat, adakah kita punya partition ataupun tempat kita bekerja tu very conducive ataupun tidak. Sebab tu kita ada EXA, kita ada ni kalau di pejabat kerajaan dia ada EXA Kemudian kalau tempat-tempat lain dia ada 5S dan sebagainya untuk memastikan ruang tempat kerja kita tu selesa. Plus selamat. Itu penting. Dia bukan hanya sekadar cantik dan selesa tetapi tidak selamat. Dia kena selamat dan selesa. Itu yang penting dalam ergonomik ni. Dia nak memastikan kita punya tempat kerja selesa dan selamat. Bukan tempat kerja sahaja, anywhere, kat rumah ataupun dekat bilik kita sendiri.
Okay, itu semua perlu kita nilai dan kita lihat semula. Okay. Okay, sebab apa kita tak nak ada penyakit otot beraga ni lah, which is musculoskeletal disorder. Yang mana dia akan menyebabkan kita rasa sakit. Okay, dekat belakang. So ni kita panggil dia sebagai penyakit pekerjaan. So kalau dalam data dalam DOSH ada, kalau kita pergi apa nama Pekeso pun ada, kita akan dapat the statistic of penyakit pekerjaan yang tertinggi adalah occupational musculoskeletal disorder, OMSD. Dia memang penyakit yang pekerjaan yang tinggi dalam statistik. Okay. Okay, kita nak tengok juga apa benda lagi common kecederaan leher. So, sama ada kita lihat handphone ataupun tengok komputer. Ini pun sebenarnya adalah memberi faktor yang tinggi kepada neck, kepada leher kita. Alright. So how actually we can look also how texting could damage your spine. So ni dia ada bagi. This is ada kajian 0 degree. Dia punya berat is around 10 to 12 pound. 15 degree kita tends to get rasa berat dekat neck kita tu around 27 pounds. 30 degree kita bengkok kepala kita ke bawah, going downward 40 pounds. 45 degree 49 pounds, and the worst one is actually 60 degree, which is 60 pounds lah. Kalau dalam berat dalam kg ni, this one is from Public Health Malaysia. So kita boleh tengok 60 tu lebih kurang 27 kilo. Bayangkan kita letak 27 kilo beras dekat belakang badan leher kita. Okay, 60 degree tu 27 kilo beras kita letak dekat leher. So ni yang sebab tu kadang kita tengok sekarang ni mostly ramai yang sakit kepala, lenguh, bahu, lenguh tengkuk kan. Because of this tech neck lah, kita panggil sebagai technology neck, which is simptom untuk sakit di bahagian leher. Okay. Bukan tu saja yang kita risau tu, kalau kita tengok gambar baby ni, yang comel ni. Gambar baby ni pun seusia, seawal mungkin, actually from the early age pun kita dah bagi kepada baby. So kita risau the spine of this baby akan ni lah tak bagus dia membesar dalam keadaan dia bongkok. Okey, kita tak nak dia membongkok. So kalau boleh elakkan for baby, kita elakkan untuk dia tengok handphone. Okey. Sebenarnya not only pada leher saja, dia sebenarnya tak bagus untuk mata dia dan juga perkembangan otak dan juga tangan dia. Itu pun benda yang penting untuk kita tengok. So for those yang dah ada baby tu, cuba elak-elakkan untuk menggunakan handphone. Okay. Sebab ini antara antara yang big issue jugalah sekarang, sebab ni lah because of the FOMO dan sebagainya kan. Okay, next kita ada ni sama juga lebih kurang rasa sakit. Bukan sebenarnya kalau kita tengok the tech neck ni ataupun gejala sakit pada leher ni, sebenarnya dia sebenarnya boleh bukan saja pada leher tau. Pada siku sebab kita pegang handphone terlalu lama, pada belakang badan kita dan juga pada pergelangan tangan. Okay. Alright. Next. This is for dentist lah ataupun kita tend untuk tengok handphone sambil baring, buat kerja sambil baring, even driving, semua benda-benda boleh menyebabkan kecederaan pada leher lah. Doktor, which is apa nama, surgeon ataupun dentist dan sebagainya. So ergonomics itself memang merangkumi semua tempat juga sebenarnya Okay, alright. So mana lagi? Sama juga, bukan hanya sekadar tengok handphone, tapi working dekat rumah, working dekat office ataupun dekat library dan sebagainya. Benda tu sebenarnya kita kena kena nilai dan lihat. Sebab tu kadang-kadang kalau duduk terlalu lama semasa work from home tu, boleh jadi punca sakit belakang ataupun slip disc. Ni masa PKP dulu, kita mungkin tend untuk kerja dekat rumah kan. Ataupun sekarang pun kita dah mana-mana pun kita dekat Starbucks lah, dekat Zeus Coffee pun semua masing-masing bawa handphone, bawa laptop kan. So kadang-kadang kita tak perasan benda tu sebenarnya dia akan datang 1 to 3 years in future. Baru kita kenapa sakit belakang, kenapa sakit leher? Rupa-rupanya kita punya habit, kita punya rasa, kita punya posture tak betul. Kita punya bukan sebab produk tak ergonomik, tapi our posture tu yang tak ergonomics. Okay.
tanda-tanda sistem sakit leher, kita apa kita nak cepat. Ni kemudian kecederaan tulang belakang. So kita nak tengok bila angkat berat. So not only angkat berat pergi gym atau kita buat deadlift ke, kita buat apa lagi, squat ke dan sebagainya, tapi angkat berat yang biasa-biasa ni, angkat kotak, angkat dekat barang-barang dekat office, alright, dekat rumah kita nak angkat tong gas. So actually banyak lagi barang-barang ataupun alat-alat yang kita boleh gunakan untuk kita elakkan benda-benda ni kan. Contoh nak angkat tong gas tu, kita ada dia punya apa nama roller kat bawah tu kan, contoh. Ataupun nak angkat barang ni, you kena tahu lifting rules lah. Macam mana kita nak angkat barang. So, ni antaranya. Kemudian cedera belakang ni juga bukan hanya sekadar angkat barang, tapi due to our chair. Kursi juga. Tu pun kadang-kadang mostly student ataupun orang di office, dia tends untuk berehat di kerusi, kemudian dia ke belakang, so dia boleh slip disc. Ataupun dia tidur di atas meja, kemudian dia akan boleh menjadi punca kepada slip disc juga. Okay, so bukan itu saja. Nowadays kita pun tahu kita ada apa nama contoh macam Grab driver, okay, memandu terlalu lama pun menyebabkan dia punya tulang belakang pun boleh sakit kita punya ni uh, apa nama Grab driver dan sebagainya. Begitu juga Foodpanda dan sebagainya. Okay. So banyak benda sebenarnya kita boleh relate dengan economics. Not only the product itself, but how kita menggunakan our body itself to make sure kita tak kena sakit-sakit macam ni. Due to not apa nama posture kita tak betul. Okay. Bukan tu saja, kadang-kadang kita tengok orang yang pergi office yang pakai heels ni, mostly perempuan lelaki tak pakai heels kan. Uh, Kecuali tak adalah lelaki tak ada pakai heels kan. Okay, so perempuan pakai heels sebenarnya dia tendensi untuk bagi stress pada dia punya kaki. Kalau kita tengok kat sini, 1 inch heels 22%. Kalau kita tengok 3 inch heels ni plus 76% pressure on the foot, forefoot. Okay. So kalau kita tengok how to improve, dia bagi tahu macam mana nak improve. Okay, kita tengok dia boleh posture dia bukan jalan macam tu. High heel shoes place the heels unnaturally above the toes, putting your whole body out of alignment. Okay. Okay. So kadang-kadang kita tengok mungkin yelah nak cantik, but cantik tapi sakit tu pun bahaya. Okay. So kita boleh tengok. Not only perempuan, lelaki pun sama. Kita kecederaan tulang belakang ni not only pada perempuan. Kadang-kadang kita, mostly lelaki suka simpan beg duit dekat poket belakang, right? So ni juga wallet ataupun kita punya dekat back pocket tu, kita punya beg duit tu, sebenarnya bila kita duduk tak uneven, so kita sebenarnya menyebabkan tulang belakang kita pun tak selari ataupun tak tegak dengan betul. So kita boleh menyebabkan kita akan rasa sakit juga. Okay. Not only women, boys pun ataupun men pun sama juga. Kemudian another research juga, betul, does apply for military and maritime but economic supply. Okay. Betul. OSHA 1995 doesn't apply for military and maritime but economic apply for all. Betul. Thank you Dr. Rul. Memang sebab dia, kalau kita tengok akta tu pun yang kita dah apa nama, even akta yang terbaru yang kita buat amendment 2022 tu, memang dia tak apply to military and maritime. Boleh baca. Saya tak letak kat sini sebenarnya. Sebenarnya ada untuk saya slide untuk Unimas, saya tu saya letak dia punya akta. Betul. Terima kasih Dr. Nurul. Okay. So benda tu sebenarnya penting. Sebab tu kita take, tapi dari segi ergonomics memang kita lihat pada semua benda lah. Tapi in term of akta memang tak ada. Sebab dia orang ada akta dia orang sendiri lah untuk maritime dan military. Okay. Okay, contoh satu lagi new research ni, how to relieve quit smoking lah. Untuk relieve, untuk ni research daripada Journal Bone of Joint Surgery. Kadang-kadang ni lah bukan nak ni cuma kita kalau boleh kurangkan lah smoking kan untuk relieve the back pain. So now last one, simple economic tips and solution. Okay. So economic start with you. Okay. Economic bermula daripada diri sendiri. Other than organization, office environment, individual's workstation, actually the things start with you lah. The individual worker itself. Kita sendiri. How actually kita berhadapan dengan economic, kita sendiri perlu melihat kepada diri kita. Okay.
So ni contoh macam mana ni sonographer punya contoh daripada reference paper Contoh dia punya challenge outward posture physical, so kena buat ergonomic ultrasound equipment contohlah. Kalau dia burn out kognitif dia buat apa? Dia clear communication of formal training in breaking bad news. Kita tak nak dalam organisation ada apa nama burn out dan sebagainya. Kemudian kalau workflow, organisation punya factor, workflow dia tak bagus ataupun productivity dia, kita nak enhance productivity, kena ada educational rounds atau presentation ataupun consistent ultrasound protocol dan sebagainya. Ini untuk sonographer. Okay. Sama juga macam kita lah, workers kat rumah dan sebagainya. Kita boleh list kita punya ergonomics punya factor. Kemudian kita tengok apa challenge dia, kita boleh buat. Ni secara research lah kan. Tapi kalau secara diri sendiri, kita boleh buat self-assessment lah Kemudian contoh ergonomic desk setup tips, monitor at eye level. Kemudian 90-90-90 rules and fit flat. Okay, contoh macam ni lah. So kita tak nak sakit belakang kan. So kita kena make sure ni yang tak betul. Macam mana kita guna papan kunci tu betul dengan cara yang dia punya kepala dengan laptop tu mesti selari 90 apa? Selari dengan mata kita dan sebagainya. Yang X ni salah Contoh ni dengan keyboard dan mouse dan sebagainya. Kemudian ruang pejabat tu sepatutnya dia kena workstation kita tu lebih ergonomik lah Sama ada kita guna kursi boleh laras tinggi dia ataupun kalau tak boleh laras tinggi, kita kena letak something buku kat bawah ataupun kotak kat bawah untuk kita make sure 90 degree. Apa 90 degree? Rules dia 90 degree dekat sini, angle dekat ankle kita, 90 degree dekat kita punya sini dan 90 degree dekat sini. That's why kita panggil rule 90 90 90. 90 dekat belakang, 90 dekat kita punya apa nama sini dan juga 90 degree dekat kita punya bawah ni. Okey, nampak footrest ni. Okey. Itu nama dia 90 90 degree. 90 90 90 rules. Kemudian ergonomic kalau kita mampu kita boleh guna ergonomic armrest ataupun kita boleh guna ergonomic chair dan sebagainya. Tapi untuk makluman, mostly ergonomics ni punya barang lebih mahal lah daripada biar barang biasa. Kemudian contoh kalau dekat office kita guna footrest ataupun kita boleh guna ada kursi tinggi yang boleh support kita punya 90 degree punya dekat kita punya buku lali dan juga kita punya ni lah lutut. Okay. Sentiasa ubah posture posisi badan setiap 15 minit, berdiri dan buat renggangan 2 to 5 minit sejam. Setiap 2 hingga 5 minit sejam So ni dia punya ni lah dia punya amalan yang kita boleh amalkan untuk kita elak. Ni tips-tips dia lah kita bangun dan buat renggangan. Ni contoh workstation yang bagus, sama ada berdiri atau duduk. Kemudian ni contoh alat-alat yang kita tengok mungkin gunting ergonomik. Ni alat kebun ergonomics. This is other product ergonomics kan. Ni alat dekat dapur yang ergonomics contohlah Uh. Kemudian posture awareness, lifting rules, engage your core, breathe. Kita don't hold your breath while lifting, tapi exhale as you lift. Kita kena lepas masa kita lift, masa kita angkat barang masa kita angkat barang tu, okay? Practice regularly, practice safe lifting technique to build muscle memory and improve posture. So kita kena practice the lifting technique ni. Okay, contoh lifting technique ni. Sekejap ni lifting technique. So kalau kita lihat ada teknik yang betul So kita kena bend knee and squat, use leg muscle not your back. Kita guna leg muscle Sebab tu orang buat deadlift tu dia guna leg muscle, dia bukan angkat guna belakang. Kalau angkat guna belakang patah pinggang. Siapa yang pernah buat deadlift lah. So dia kena guna leg muscle. Sebab tu deadlift tu sebenarnya untuk kuatkan muscle kaki. Kalau siapa yang pergi gym lah So kemudian you hug the item close to your body, okay? Then posture infographic, posture when relaxing, ni semua contoh posture yang outward dengan posture yang betul. Kalau standing macam ni, kalau seated macam ni, kalau lifting macam ni, posture at the table and so on lah. When driving, okay, that's and so on. Ni dekat lab, ni mostly student dan sebagainya. Kemudian lifting do and don'ts. Ni sebenarnya contoh saya bagi gambar-gambar je lah Dan nak habis dah
Kemudian apa lagi? On the go ergonomics adalah hold phone at eye levels, adjust car seat. Ni mostly kita nak tengok pada ni, pada kita punya car seat. Okay, okay. Kalau kita tengok handphone at eye level lah, sebaik-baiknya jangan kita membongkok, sebab kita tahu tadi bend 60 degree akan menyebabkan 27 kilo dekat belakang kita. Alright. Kemudian kalau ada benda ni, so saya banyak benda ni saya beli dekat Eco Shop je. Untuk saya letak handphone, untuk kita tak rasa sakit tangan kita kalau kita pegang masa kat office dan sebagainya. Okay. Backrest, okay, kalau boleh masa kita dekat kita punya kerusi, ataupun make sure masa you driving pun you punya proper driving posture, head straight, back straight, arm slightly bend, knee slightly bend juga. Okay. Ada dia punya ni proper dan sebagainya. Sebab kita nak posture yang betul akan mengurangkan risiko ketidakselesaan, discomfortness dan juga accident. Ni another tips which is economic driving tips. You adjust the mirror, point steering wheel emblem at chest, hold at 8 and 4 o'clock, leg fully extended when depressing gas pedal, fully supported back of the seat, and hips and knees in a line. So kita tak nak gaya pemanduan kita tu menyebabkan kita akan mengalami kemalangan dan sebagainya. Okay. So research on car seat ni, myself Faizal more on car seat research, which is ada NCAP dan sebagainya. Kita ada Miros, ada kawan saya from Mitrans, UiTM juga. So kita boleh tengok sama-sama. Okay. Then what else? Apa lagi nak habis ni? Stretching routine. Okay, stretching untuk neck and head, back and shoulder, hand wrist and stretch. So ni contoh lah hand rest, kita hand exercise kita boleh buat hand exercise, kita boleh buat back and shoulder exercise. Kemudian kita boleh buat apa lagi? Neck exercise, okay. Kemudian apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh buat regangan ni, regangan ni 5 minit setiap sejam. Okay, kalau kita duduk kat komputer. So jangan malas untuk bangun dan bergerak. Sebab kalau kita malas, maka kita pun rasa sakit lah. Mungkin tak rasa sekarang, tapi in future. Contohnya senaman-senaman kita boleh buat senaman duduk. You boleh search dekat YouTube senaman duduk. Saya kalau buat kelas pun, saya dengan student saya, sama ada tengah-tengah tu, saya akan suruh diorang kita buat sama-sama senaman duduk. Sebab kita tahu diorang pun dengar kita punya lecture 2 hours Kemudian kita punya apa nama kelas pun mungkin boring dan sebagainya. So kadang-kadang dia mengantuk dalam kelas, kita suruh diorang buat senaman duduk je, tak payah bangun pun tak apa. Kalau tempat tu kecil. Okay. Ni untuk low back pain exercise, kita boleh cuba buat. Kemudian carpal tunnel syndrome punya exercise carpal tunnel syndrome ni untuk orang yang suka pegang mouse dan sebagainya. So kena buat. Kalau you ada softball tu, bola yang lembut tu, you boleh pegang, you boleh buat ni. Okay. Exercise. Wrist exercise dan sebagainya. Okay, at home ergonomics, pillow support, balance bag use. Contoh ni dekat work from home, make sure you punya workstation kalau kat rumah, kita nak kalau kita guna benda yang boleh support kita punya eye levels dan sebagainya. Ni kita tak nak macam ni Work from home ni anak-anak pajak belakang bapak dia, mak dia dan sebagainya kan, dengan ayah dia tengah buat dengar kuliah dan sebagainya. So this satu stressful, satu kemudian tak boleh fokus productivity pun akan low. Ni bukan tu saja, bukan anak-anak pun sama. Anak-anak pun yang belajar make sure ada meja dan sebagainya. Okay. Alright. Apa lagi Kita tengok jap. Sambil-sambil tengok chat. Okay, ergonomic masa nak kemas katil pun kita tengok kalau kita squat macam ni, squat to put on a fitted sheet Common practice, pushing the corner of the fitted sheet around a mattress can require 2.2 kilo of push force which use 66% of low back strength. Tapi kalau you squat macam ni, squatting to put a fitted sheet reduce the load on the back muscle 24% which is much easier. So ni banyak sebenarnya benda-benda kita tak pasal kita tengah kemas rumah, kemas barang, kita nak ambil mudah je kan, kita bongkok je. Tak. So angkat barang, lifting teknik pun kita kena squatting, nak buat kemas barang macam ni pun kita squatting. Kemudian kita punya kalau ada mampu beli bantal mahal, nama dia Joy ni, bukan promote Joy Joy ni, you boleh lah guna. Tilam dia, bantal dia kan, mostly ergonomic lah.
So, ergonomik untuk selamat dan sihat. Kita tak nak kita balik daripada tempat kerja kita sakit. Okay. Take home message, take home message. Apa lagi ergonomic for adult and also ergonomic for kids. Okay. Kat rumah ni, anak-anak pun kita kena tengok juga. Okay. Not only anak-anak ataupun mak ayah kita juga pun kita tengok. Sama ada the gardening dan sebagainya, agriculture semua tu ada ergonomics dia. Okay. So ni contoh my research lah saya buat satu protocol AMG which is portable low cost electromyography for human postural safety. Kita nak tengok pada sakit belakang, low back pain lah. So we won that in 2021 Silver Award. This is MTE. Kemudian saya pun ada patent under Unimas which is under my IP portable low cost electromyography tadi tu dengan student-student saya jugalah design and develop low cost smart device ni evaluation and monitoring system occupational noise in factory dengan student-student saya dan kawan-kawan. Ni bersama low cost occupational smart environmental exposure evaluation and monitoring system in factory. Okay. Dengan student saya ni, saya ni ada Sean Felix ni ada kat sini yang dah kerja kat hospital. Okay. Alright. The latest one, this is my FYP student, I think. Yes. Kita ada masuk jugalah. Kita buat more on risk assessment lah. Risk assessment dekat SME. Ada juga kita buat work musculoskeletal disorder risk assessment. Okay. Antara research yang saya buat lah. Saya mostly more on physical factor lah. And environmental factor. Untuk tu. So in future siapa yang nak buat research sama-sama pun boleh boleh just do contact me for future research ataupun collaboration from other university boleh sama-sama and hopefully I can also apa nama do ada seminar also dalam economics dekat Sarawak itself ataupun dekat online lah juga dan sebagainya. So no more pain economics, work comfortably and work productively. Okay. So that's all question and answer. So ada question ataupun answer, kita boleh saya buka ruang lah untuk question and answer Q&A session. Pada pukul 10 juga. Okay. Hopefully saya sempat juga habiskan pukul 10. So saya buka ruang kepada kawan-kawan yang lain kalau ada nak ni ke, nak sharing ke, Dr. Nurul ataupun Mr. Kaviar Rasu as a ETP person. Alam Hijau Integrasi dekat mana tu? Menanjung ke Mr. Kaviar Rasu? Sebenarnya panjang lagi saya pernah bagi seminar dekat Sarawak Sarawak Civil Servants. That is 2 hours, almost 3 hours lah And then dekat Unimas itself, kat Kelang. Okay. Kat Unimas pun saya ada bagi juga. Tapi kalau memang untuk short session macam ni memang satu satu yang penting je lah Kalau yang sebelum-sebelum ni saya memang letak akta-akta tu. So Dr. Nurul pun dah letak kat situ. Memang OSHA kita tak apply untuk military dengan maritime untuk knowledge masing-masing So Mr. Kaviar Rasu dari Kelang Bukit Tinggi. Okay, thank you for joining us for this NTW under Unimas Business School. Thank you for supporting us also. So any question, any sharing others from others? Okay. Okay ke? Boleh faham Ada nak tanya ke pasal economics ke ataupun nak share ke tentang mungkin nak thank you, welcome. So anything yang kita boleh ni. So hopefully nanti for those yang thank you Dr. Nurul, thank you Mr. Kabir Rasu. Yes, yeah, sorry I forgot to give the link Okay, wait, I give the link now. Give the link for apa nama for attendance and also feedback. I will also post in the WhatsApp group tapi mostly tak semua yang ada dalam WhatsApp group. Sekejap saya akan cuba untuk sebelum tu kalau saya nak sekejap sebentar. Okay. Saya stop sharing ni, saya nak bagi yang WhatsApp group. No, saya bagi ni sekejap
Okay, kalau ada question boleh bagi tahu, boleh boleh tanya. Saya akan bagi dalam chat, ruangan chat, the attendance form and also in the apa nama, in the group. I post in the WhatsApp group dulu. Siapa yang tak ada dalam WhatsApp group, nanti saya post dekat sini. Chat. Dekat chat, ha? Dekat chat. Alright, kalau ada question boleh tanya-tanya. Okay, attendance form. Alright, satu lagi feedback. So this feedback actually under Unimas Business School lah, untuk kita dapatkan feedback from all of you lah Tapi untuk sijil you kena isi, untuk sijil you kena isi ni lah kena isi we call apa nama, attendance, untuk kita double check dan nanti saya tengok macam mana. Ya. Okay. Saya dah post dekat WhatsApp group dan saya dah letak juga dekat ni kita punya chat room dekat Webex. Okay, hopefully that finds you. You can find the feedback form and also the attendance form. Okay, before we end our session, just a short one I want to share. For those yang dah register dengan NTW, I think you know that. Sekejap, Okay, for those yang dah register, so I think yang dah register ataupun yang baru pertama kali, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Okay, for those yang dah familiar dengan NTWs, you can later on, okay, you go to the National Training Week website and then go to your applied course, then you find your my course lah which is apa nama, Agronomic Start With You tu. Kemudian contoh, when you go to this applied course tu, dia akan dapat button tu dah jadi biru, hijau which is green for approve. One. The second one, nanti bila dah habis di session, you akan dapat complete. After you complete this and then you have the TEE assessment. So you must do the TEE assessment. TEE assessment is actually feedback juga, that is under NTW, but the feedback form ni under Unimas Business School. So ada benda lah, ada dua yang you kena isi, alright. After you do the TEE assessment, then you can generate the certificates. For those yang register under NTW akan dapat certificates lah. So this is the example of the certificate that you will get from the system NTW punya website. Okay. So this certificate you can save and then you can claim for apa nama, training hours lah dekat your company dan sebagainya as a training luar lah Sebab ni tak ada speedy hours because it's not apa nama, free course kan, free course. Okay, this is example of the Certificate of Excellence ataupun Certificate of Participation. Okay, ini contoh bagi yang tak pernah lagi dengan NTW, this is contoh dia. Okay, that's all from me. Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, we take another picture. Okay, and then kalau ada apa-apa soalan, slide saya akan bagi dalam group WhatsApp dan juga akan email pada you all lah. Okay, welcome. Thank you Rani Atlas, thank you Stephanie Takung Sudang, Jennifer Victoria. Okay, alright. So let we open, switch on the camera and then we can make a photo session first. Okay, one. Alright. Thank you for coming. Just a short session. Kalau rasa berminat lagi, nanti kita boleh roger. Okay. Alright. If you ready, you may say cheese or three. Okay. Wait. I will take for the first page first. 1, 2, 3. Okay. Alright, another page. Last page. Alright. Alright. I saw my student, Hillary, Normala, Iskandar. Okay. 1, 2, 3. Alright, thank you. Okay, wait. Silap lah. Okay, 1, 2, 3. Alright, thank you. Thank you for coming and joining us
today. Uh, Hopefully saya punya session ni memberi kesedaran lah sama-sama untuk kita. So thank you again for coming for this session, and until we meet again, and goodbye. Assalamualaikum.